Turi mu burasirazuba n'amajyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imyigaragambyo kuva kuri uyu wa mbere niyo nkuru urubyiruko rurasimburana ku irondo rigamije gutera icyugazi ingabo z'umuryango w'abibumbye ngo zive ku butaka bw'iki gihugu ubusanzwe cyazahajwe n'intambara kuva mu myaka isaga 25 ishize. Abasore babanye ndakumirwa gusa mu mashusho imbaraga rusahuzi zagaragaye no ku basirikare basa n'abifatanije muri uru rubyiruko gusahura ingabo z'umuryango w'abibumbye za Loni. Imyigaragambyo urubyiruko rwinjiyemo rwabanje gutanga integuza nk'uko byandijwe mu nzandiko zashyizweho imikono ku cyumweru hari tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2022. Ubu ibitaro byuzuye inkomere abandi bapfuye ku mpande zombi. Imbaraga rusahuzi nizo ziri kwifashishwa muri iyi myigaragambyo ubimaze iminsi ibiri isaga kandi isa naho ititeguye gusozwa. Ikaze muri iki cyegeranyo kuri MONUSCO uramenyeramo igihe izi ngabo zaziye ku butaka bwa Kongo, impamvu n'inshingano yari izizanye n'ibiri kuzikorerwa ubu, inzira byacamo zikanataha. Nawe urayumva muri iki cyegeranyo nagukusanyirije, ntujye kure. MONUSCO ni umutwe w'ingabo z'abibumbye wemejwe n'umwanzuro w'akanama gashinzwe umutekano ku isi mu mwanzuro nimero 1279 ya tariki 30 z'ukwezi kwa 11 hari muri 1999 nguze gushyira mu bikorwa imishyikirano yari yasinyiwe Lusaka muri Zambia hari mu kwezi kwa karindwi k'uwo mwaka. Yari amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bitanu byarimo Angola, Namibia, Ubugande, u Rwanda ndetse na Zimbabwe, no gusubiza ingabo mu bihugu zakomotsemo dore ko zose zarwaniraga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za mbere z'umuryango w'abibumbye zageze ku butaka bwa Kongo zari zifite misiyo itandukanye niyo zifite ubu, bityo bitwaga MONUC. Mu magambo arambuye byari Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Nibaza guhinduka MONUSCO bivuze Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo. Ubwaya amazina inshingano zitandukana, ariko reka tugaruke kuri gahunda igezweho none. Kuva kuri uyu wa mbere ibirindiro by'ingabo z'abibumbye zirasenyerwa n'urubyiruko mu bice bya Beni, Rucuro, Goma ndetse n'ahandi. Ibintu bibaye nyuma gato y'imbwirwaruhame yatanzwe n'umwe mu bategetsi baherukaga kugendera umujyi wa Goma agahamagarira urubyiruko gukora akantu kagambiriye guhambiriza izi ngabo. Yavugaga ko ntacyo zimaze uretse gusahura igihugu cyabo. Mu bikorwa by'imyigaragambyo imibare iragaragaza ko abanyekongo basaga 10 bamaze kuhasiga agatwe, naho kugeza ubu umupolisi n'umusirikare bo mu ngabo za MONUSCO nibo babitswe kuhagwa. None MONUSCO ni iki kandi yaje ifite inshingano ki? Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2010 nibwo icyahoze ari MONUC cyahindutse Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Ubwo ni ukuvuga ko noneho bari bahawe inshingano yo gushimangira umutekano ugahama muri iki gihugu nyuma bagataha. Bari bahawe inshingano zo kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu hose no gukemura ibibazo by'amacakubiri y'amoko n'imitwe yitwaje intwari yakoraga kuri ubu butaka. Imitwe yari yaravutse kuva mu mwaka wa 1998. Kuva muri iyo myaka MONUC yatangiye ibikorwa byayo muri Kongo nk'uko byashimangirwaga n'ingingo zumvikanyweho n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amasezerano y'akanama k'umutekano ka Loni gashinzwe amahoro ku isi. MONUC yashyizweho n'itegeko ry'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi nimero 1279 rya tariki 30 z'ukwezi kwa 11 1999. Akanama ka Loni kabatuma mu nshingano zubakiye ku nkingi 5 arizo gukora ubuhuzabikorwa bwo guhagarika imirwano nk'uko byari byasinyiwe Lusaka muri Zambia, hagamijwe ko ibihugu byose byinjiye mu ntambara zo muri Kongo bishyira imikono ku ihagarikwa ryazo. Izi ngabo nizo zari zishinzwe gushyiraho komisiyo rukomatanye y'ingabo zagombaga kujya zigenzura igihugu icyo ari cyo cyose cyagombaga gukoma mu nkokora amasezerano y'amahoro yasinywaga icyo gihe. Bagombaga gukora nanone ihererekanya amakuru ku ishusho y'umutekano mu duce twinshi tw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugenzura ingaruka n'amahoro yagezweho, bakagenzura kandi ingorane zashoboraga guhutaza abakozi b'umuryango w'abibumbye bagenzuraga ibirebana n'ishusho y'umutekano muri icyo gihe. MONUC nayo yagombaga gukora igenamigambi y'ukuntu umutekano wazagaruka muri iki gihugu ndetse no gusenya imitwe yabaga yitwaje intwaro muri ibyo bihe. Ingingo ya 5 mu byo bari bashinzwe imbere y'umwaka wa 2000 harimo kubaka imikoranire y'inzego ku birebana no guhagarika imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutabazi bw'ibanze bugere ku mpunzi zabaga zaratataniye hirya no hino muri Burende, hagamije gufashwa abagirwaho n'ingaruka z'intambara cyane cyane nk'abana n'abagore. Gashingiye ku ngingo zitandukanye zerekeranye n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akanama gashinzwe umutekano ku isi mu nshingano za MONUC zari zisanzweho kongeyemo ko MONUC ikwiriye nanone gushakira inzira ubutabazi bw'ibanze ngo bugere ku mbabare no kugenzura ibirebana n'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri iki gihugu. Byagendaga bifata intera itari nziza. Gukorana bya bugufi n'abanyepolitike bagiranaga ibiganiro bigamije ubumwe n'ubwiyunge. MONUC niyo yagombaga kubishingwa, ikanashaka kandi impuguke mvamahanga zagombaga kujya kureba ibirebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo bagenzure imicukurire y'ayo mabuye muri iki gihugu kinafite menshi. Aha niho benshi bagira bakavuga ko izi ngabo nazo zari zibonye urwaho rwo gutangira kuyacukura, ndetse ngo izi ngabo zatangiye no gutumizaho bene wabo baza kwibera muri iki gihugu nk'abakavukire, ubwo igihugu na ba nyiracyo bari bagihugiranye mu mwiryane bari bariteje cyangwa batejwe n'abanyamahanga.
mu mwaka w'ibihumbi 2001 imitwe y'inyeshyamba yari itezweho guhagarika imirwano ntiyabikoze, maze kuvugwa akanama k'umutekano ka Loni kisunze ingingo zako zirimo nk'igihumbi na 341, iy'igihumbi na 355 ndetse n'iy'igihumbi na 376 zirebana n'amakimbirane hagati y'abitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUC yahise ihabwa inshingano zivuguruye nk'uko byari biteganyijwe mu ngingo ya Loni y'igihumbi na 341. Iyi ngingo yabemereraga kugira icyakorwa igihe abitwaje intwaro batemewe kuzishyira hasi mu mutuzo. Byahise byanzurwa ko MONUC ibisabwe ihabwa uburenganzira bwo kugoboka leta mu bikorwa byo kwambura ibirwanisha mu buryo butemewe n'amategeko, gusubiza mu buzima bwa gisivili abo bireba bose, gusubiza iwabo abarwaniraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomoka mu bindi bihugu nka FDLR, kwinjiza mu gisirikare cy'igihugu abujuje ibisabwa. MONUC kandi kanagenzura intambwe zijya mbere zizana amahoro n'umutekano muri iki gihugu. MONUC yanagombaga kugira uruhare mu kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu, inahita itangiza amaradiyo y'umuryango w'abibumbye ngo zibone uko zisakaza ubutumwa no kubwira rubanda inshingano z'izi ngabo kuri ubu butaka bw'iki gihugu kitari icyabo. Ingabo z'u Rwanda n'izindi zose zarwaniraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaratashe, igihugu gisigirwa bene cyo, nubwo hari abitwaje intwaro batari abanyekongo basigaye mu mashyamba ya Kongo rwihishwa, umutekano ugakomeza kuvurungwa. Umwaka wa 2002 ugeze, Loni yakomeje gukora ibikorwa byayo umugambi wo kwimakaza amahoro muri iki gihugu. Uwo mwaka ujya gusozwa, nyinshi mu myanzuro y'akanama ka Loni ishyizwe mu bikorwa, ndetse ingabo za Loni zimaze kugira ibirindiro byinshi mu duce tw'igihugu ngo bajye babungabunga umutekano w'abanyagihugu ku bufatanye n'ingabo z'igihugu, icyo gihe zitwaga FARC, Forces Armées Congolaises. Muri uwo mwaka hari hatangiye kuba urujya n'uruza rw'abaturage ntawe uhutajwe. MONUC kandi yari imaze gufasha mu birebana n'umutekano w'abaturage, nubwo hataburaga abagizi ba nabi bagirira nabi bamwe na bamwe mu babaga batuye mu bice by'icyaro. Kofi Annan niwe wari umunyamabanga wa Loni muri icyo gihe, ahita ashinga umunyasenegal Moustapha Niasse ku bintu bidasanzwe ya Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ahagararire iby'isinywa ry'amasezerano yagombaga gushyirwaho umukono imbere ya Loni. Ni amasezerano yabaga hagati y'imitwe ya politiki yari ikomeye muri icyo gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu kwa kabiri k'umwaka wa 2002 kugeza mu kwezi kwa kane k'uwo mwaka, ibi biganiro byaberaga Isano City muri Afurika y'Epfo. Mu kwa 12 amasezerano rukumatanyo kandi adaheza hagati ya leta n'imitwe ya opposition nka Mouvement de Libération du Congo MLC, Rassemblement des Congolais pour la Libération Nationale, yashyiriweho umukono i Pretoria. Yemezwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira perezida akungirizwa n'abantu bane bagombaga kuba bakomotse mu mashyaka ane ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa kabiri icyo gihe. Aha hifashishijwe uburyo bwiswe 1+4, ibi ni ukuvuga perezida ufite abamwungirije bagera kuri 4. Maze tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2003, Joseph Kabila aba perezida yungirizwa na Abdoulaye Yerodia Ndombasi banavaga mu ishyaka rimwe PPRD, Azarias Ruberwa wakomokaga muri RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, Jean-Pierre Bemba nawe wakomokaga mu ishyaka MLC, Arthur Zaidi Ngoma nawe wakomokaga mu ishyaka ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bungiriza perezida Joseph Kabila bose. Nubwo igihugu byavugaga ko cyamaze kugera mu biganza bya bene cyo, MONUC niyo yahawe inshingano z'ubuhuze mu gihugu, kubaka umusingi w'amahoro, gusana igihugu, gusubiza ku murongo ubusugire bw'igihugu, ndetse no gushyigikira ubutegetsi mu gihugu hose. Muri ibi hagombaga gukora ibisa no kunga abanyagihugu batavugaga rumwe muri ibyo bihe. Hashyizweho porogaramu yiswe DDRRR yari igamije kubaka igisirikare kimwe cy'igihugu. Maze kuva ubwo kugeza amagingo ya, MONUC yanagize inshingano nanone zo gufasha abo banyepolitiki bashya gushyiraho umurongo wa politiki mushya kandi uhamye. Nubwo abagize uyu mutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye bakorera muri Kongo MONUSCO nabo bigaragara ko hari izindi nyungu bafite muri iki gihugu, amateka agaragaza ko hari byinshi bakoze ndetse batumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igeraho, ariko urubyiruko rwabahakurikiye noneho bahakomeza cyangwa barataha nta burabimenya. Mu byo bakoze, urugero ni nko kuba mu mwaka wa 2005 MONUC yarishingiye gutanga ibikoresho byose byifashishwe mu kubarura bagombaga kuzitabira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wagombaga gukurikiraho. Mu nshingano z'uyu mutwe hari harimo gukoresha uko bashoboye bakabungabunga umutekano w'abaturage w'abakozi mpuzamahanga bakoraga ubutabazi ku mbabare zo muri iki gihugu, kurengera uburenganzira bwa muntu, banafasha leta kugarura umutekano n'amahoro ahamye muri iki gihugu. Nubwo uburasirazuba bwakomeje kuba indiri y'abarwanyi bitwaje ibirwanisho, umutekano kugeza na n'ubu akaba atari inkuru imenyerewe mu matwi ya benshi mu baturiye uburasirazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru byo muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo hatari abashimuswe, abahumvikana barasuwe mu mijyi ku manywa nyaruhanga, kandi bigashiriraho igisakuzo gikomeje kuba amayobera no ku ngabo z'umuryango w'abibumbye zikorera muri iki gihugu. Aha niho zingiro ryo kwitana ba mwana hagati ya leta n'uyu mutwe, urubyiruko rugashorwa mu myigaragambyo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu bisa naho ingabo z'umuryango w'abibumbye zaje mu kiraka cyo kuburizamo imitwe yitwaje intwaro, ahari bikaba byazinaniye leta igashaka kuzirukana, nyamara siko byifashe.
Mu mwaka wa 2003 ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUC zinjiye mu bikorwa byari bigamije gufasha mu birebana n'amatora mu gihugu kizagira icyerekezo gikwiye bikozwe na bene cyo. Muri uyu mwaka ni agashami k'umuryango w'abibumbye kasanze iki gihugu cyari gitunze intwaro nyinshi kandi z'amoko adasanzwe, bagifatira ingamba zo kugikumira mu kugura izindi nshya. Ingingo iba mu mwanzuro w'1493 wo mu mwaka wa 2003 ku birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanafashwe icyemezo MONUC yagombaga gushyira mu bikorwa cyo kwambura ibirwanisho imitwe yari ibitunze bihabanye n'amategeko, gusa MONUC nayo yagombaga kubigeraho ikoresha ubushobozi yahawe icyo gihe hatifashishwa ibindi bikoresho kabuhariwe cyangwa ngo igure ibindi bishyashya. Ibikoresho itari yarahawe mbere nayo ntiyari yemerewe kubishaka, kuko umuvugizi wa MONUSCO aherutse kubitangariza radiyo mpuzamahanga y'abafaransa RFI ku kibazo cya M23, aho yemezaga ko batifitiye ibikoresho yewe habe na guverinoma ya Kongo byakwifashishwa mu kurandura M23. Reka ni gutsinda kuri M23 ngaruke ku ngingo y'uko MONUC yahawe uburenganzira bwo kuzemererwa gutumiza intwaro zidasanzwe igihe izasanga leta hari ziyirusha. Ni ukuvuga ko iri tegeko ritemerera MONUSCO gutunga intwaro igihugu kidafite, ariko nanone igihugu nticyemerewe kugura izindi bitabanje kugenzurwa n'agashami gashinzwe umutekano ku isi ka Loni ngo byemezwe niba ziri ngombwa. Mu mwaka wa 2012 umutwe wa M23 wari warabanje kuba CNDP weguye intwaro usakirana n'ingabo z'igihugu za FARDC. Ibintu biradogera n'amahanga arabimenya cyane. Icyakora uyu wari umwe mu mitwe yarengaga 50 icyo gihe, kuko byavugwaga ko muri iki gihugu habarirwaga n'imitwe itararengaga 60. Ubu ni imitwe ibarirwa mu ijana risaga. Kubaho kwa M23 muri ibyo bihe imwe mu mpamvu yatumye MONUSCO nanone ikomeza kuramba. MONUSCO iteka yagombaga kuba ifite inshingano zo guhagarara hagati y'abarwanya leta nayo ubwayo, bituma tariki ya 23 Werurwe muri 2013 hisunzwe amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bisabwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hafashwe umwanzuro nimero 2098 wo muri 2013 byemezwa ko MONUSCO ikomeza kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu muri 2014, ubwo yari ibonye impamvu ibitera. Hahise hari mu mutwe udasanzwe ushinzwe kujya winjira mu ntambara igihe bibaye ngombwa. Gahunda yari igamije kwimakaza ituze, umutekano n'amahoro muri iki gihugu, nubwo bikomeje kuba inzozi na bugingo n'ubu. Uyu mutwe wagiye usenya inyeshyamba za M23, gusa ariko indi nka ADF na Mai Mai iyo bisa naho bitawureba. Uwo mutwe washyizweho wagombaga kuba ugizwe na batayo irwanira ku butaka, kompanyi y'abarashisha ibitwaro rutura, ingabo zidasanzwe ndetse na kompanyi y'iperereza. Izo ngabo zigahabwa icyicaro mu mujyi wa Goma, kandi kuva ubwo zihabwa amabwiriza n'ubuyobozi bukuru bwa MONUSCO, zigafata ibyemezo bigamije kuburizamo inyeshyamba igihe zugarije leta cyangwa ituze rya rubanda. Tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu muri 2016 akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kafashe umwanzuro nimero 2277 wongera amasezerano y'izi ngabo. Amasezerano aracumwa yegezwe imbere ku buryo ngo bagombaga kuva kuri ubu butaka tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wagombaga gukurikiraho wa 2017. Aho bakomeje ubutumwa bwabo muri iki gihugu ngo bafite inshingano zo kuzana ituze muri cyo, kandi bagombaga no kugira uruhare rukomeye mu matora y'umukuru w'igihugu yagombaga kuba muri uwo mwaka. Impamvu yo kuhabagumisha yarabonetse. Umwaka wa 2017 ugeze, Loni yarabyitegereje isanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba ikigobe cy'abitwaje ibirwanisho, maze mu bubasha bwayo yemeza umwanzuro nimero 2348 wongerera amasezerano izi ngabo ngo zihabwe undi mwaka wagombaga kurangira n'amezi 12. Ni ukuvuga ko bagombaga gusoza inshingano zabo ku butaka bwa Kongo tariki 33 z'ukwezi kwa gatatu mu wa 2018. Icyo gihe byahise byemezwa ko izi ngabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigabanywa zikagezwa ku 3600, inshingano zikaba kurinda umutekano w'abaturage, kubungabunga ibyagombaga kuva mu matora ngo ituze riganze muri iki gihugu. Tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu muri 2018 izi ngabo zongerewe igihe nanone, kuko ngo byari bigaragaye ko zikwiriye gukomeza kuri ubwo butaka bitewe n'uko inshingano ngo zari zikiri ndende. Bahawe izindi nshingano zagombaga gusozanya na tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mu wa 2019. Ingabo zari zigizwe n'umutwe w'abasirikare badasanzwe 16215, indorerezi z'abasirikare bakuru 660, abapolisi 391 bihariye n'1050 bavanze. Ibyo barashinzwe bakomeje kubikora, ariko umwaka urangira havutse izindi mpamvu zagombaga gutuma bakomeza kuba kuri ubu butaka. Tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2019 hageze, ingabo z'umuryango w'abibumbye zasaga n'izishoje akazi zashinzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akanama k'umutekano kahise gacuma imbago
haba kugeza tariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri 2019 ngo bakomeze bafuma amafurewe yaberaga abanyekongo. Habura iminsi 2 gusa ngo iyo tariki igere, tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 muri 2020, izi ngabo zongereweho iminsi 2 hafatwa gahunda yo kubitekerezaho no kubinoza neza, birangira byanzuwe ko zizava kuri ubu butaka nyuma y'undi mwaka. Ubwo ni ukuvuga ko byagombaga gusozanya na tariki 20 z'ukwezi kwa 12 ngo korona yari yindikije. Ubu izi ngabo zari zifite manda yo kongera nanone zikageza mu mpera z'uyu mwaka, none abahungu barabahagurukiye. Imyigaragambyo yatangiye kuva kuri uyu wa mbere, ibikoresho bitabarika mu mujyi wa Goma, inturo za Monique byasenywe, ibindi biratwikwa, imodoka zivurwa inzugi, ibirahuri biramenwa, ushoboye agatwara ibyo ashatse. Abasahuye byinshi bitewe n'uko buri muntu areshya. Mu mafoto kandi abasirikare n'abapolisi nabo bagaragaye batwara ibyo bashaka. Mbega kwari ugusahura ibyo ushoboye kandi washimye, ukabyikorera ku manywa nyaruhanga ukabitahana iwawe, umuhanda ukaba ari nyabagendwa, nta nkomyi habe n'inkurikizi. Abapolisi n'abasirikare bo muri izi ngabo zirinda umutekano nibo bagerageje kwirwanaho. Amwe mu masasu barashe hari abo yafashe, kandi ngo hari bamwe bitabye Imana. Ubu muri uyu mujyi wa Goma harabarwa bashobora kugera ku 10, kandi hari imibare ikomeza kugenda yiyongera iri kuva mu tundi duce urubyiruko ruri kwigaragambyirizamo. Inzego z'ubuyobozi kuri uyu munsi wa kabiri nibwo zagerageje gutanga impuruza, ariko nta cyakozwe ngo hari hagire uwakumira uru rubyiruko. Uyu munsi nibwo ubuvugizi bw'intara y'Uburasirazuba bwatanze amatangazo avuga ko uwakoze ibyaha wese akwiriye kubiryozwa, kandi ko babujije uru rubyiruko mu myigaragambyo rukomeje gukora. Ni mu gihe kandi MONUSCO nayo yasohoye itangazo rihamya ko bapfushije 2, umwe akaba ari umupolisi undi akaba umusirikare.